ole clear tu te chibai le ve kule video masalama kan tarlan to angkhan ton lai chu US state rang te hi drone nian soin ati boy mek ni na langa nima sela hetianga ti boina antok chung hian sarkar lama tangin thu chiang tak thu chuak ero an nei lo thung ani he drone maktak nian soi hian November kumsang hi somni pali thalai hol ve lai tangkhan ati boy chan ni in antar langa New Jersey van chu abik takin he drone nian soi hian alu khat ne le zual zan khat an mu na chuan thilpa ngai anga an ngaya amaro chu zantin maya mu turam taksia chuan mi puite an mang angin ti ngai na an shelova an chi aina sa hle sarkar puin hemi chungchanga hian thu chuak chiang tak anei lova mi tam takin an rin dan chu drone ani lo pon UFO ani hetianga mi pui an chi aina sat ema wang hian sarkar mi puin state of emergency apuang hial ani drone maktak nian soi hian US rampum alu chomek zela mi puite an mang ang tak zet thu than dan chuan he drone nian soi hi Iran lama tanga local ni hin antar langa nima sela video masalama kan tarlan to angkhan drone ani chi arengem ti ero fin fiana aum lova sarkar lama tangin thu chuak chiang tak sia tur aum bok lo nen mi puite an mang ang hle ani hetiang hi tundin muna US in boruak anton chok mek ani wangin Donald Trump US president elect po hemi chungchanga hian aron tong chuak ta ani Donald Trump an social media lama athu post su hemi chungchanga thudik tak khi sarkarin mi pui hne na thudik tak sia tir ni ro se tin social media lama post asiam ani zirtop ni December ni som pathum khan social media lama Donald Trump an post asiama government official ten Drone maktak nian soi chungchang hi aphena thudik tak an riat nge aringa chu wangin mipui an mang an zel lo nan an hne na thudik tak riat tir ni ro se ani lo chuan he drone maktak nian soi hi ka thak ni ro se ti hin social media lama post asiam ani drone maktak mai chu kan rampum puya wana te mu ani tanul maya hei hi sarkar siat puina lovin a thleng theyang mo ke chuan ka ring hau lo tihin Donald Trump hian social media lama post asiam ani soita kang khan he drone maktak khi Iran lama tanga local angin mitam takin an ngaya amaro chu hemi chungchang rin na hi chu Pentagonin an oilo thunga achan chu foreign ram hemi chungchang a hian anin rol thein an ringlo he thil thok hi US military installation New Jersey chunga mu ania trama baka hianin Republican lama thunei tu te point military te chu he drone hi kap thlaturin anlo norvele to bok ani luna US Air Force veteran point ngai dan aron tho vele a thil thlok enge ni riat chen lo chu ka thak lo na chan tur engma omlo eng thil nge ni ti po kan riat lo vina kan airspace aron lut ani chuan chople chila ka thak ngal tur ani zona in zo po angai lo tihin social media lama posa Chinese spy balloon ang khat tiang thil hi thleng to tur ani lo President Trump hi karinga malak ngei po karing tihin posa siam ani House Committee Homeland Security mi Chairman Mark Green chuan FBI Department Homeland Security le Federal Aviation Administration tenhena le khathona hemi drone chungchang a hian briefing ani November thalai hola tanga drone hi Garden State New York Maryland Connecticut le Pennsylvania te ainlana wangin hemi chungchang a hian engtiangin nge man lakang ti chu lekha athon to ani Pentagon lampoin hetianga he drone hi foreign ram drone nilovan taran taksia chuan engthil nge ni tang ti chu mitam takin zo na anneya tuna hian chan na an ngak mek bok ani kumsan hi somni pali November ni som pare ta changkhan zantin he drone makta khi zandar so pakhat thleng mu zia thin ania
report atang taran danin he drone maktak hi pali atanga za somriat te zantin an muzia thin ani state rapin an report dan chuan he object hi alenzong hi diameterin feet truk ania light chi sang sangin atuam bok ani Donald Trump president elect hetianga natak maya atong chu na chan hi chu kan hriat theu angin Donald Trump hi tundin hmuna US president elect alani ria January a hian president taktak ni tura laklu ani dona tundin hmuna hian aman aduang thlapin sarkar hi alakal pui thei ri lova president tan laklu ani huna chau adu dan le arom mandan angin akal thei don chowa tundin hmuna chuan Joe Biden hi president alani ri wangin ama mo phurna ania chuwangin Donald Trump po hetiang hian natakin drone an mu chungchanga hian aron tong chuak ani drone thlok tamlu tuka wangin New York ka airport runway chu car ani pha governor chuan he thil hi akal thui tama ma dewani drone wangin New York airport ta runway chu car ani pha adi inrin niliam ta khan New York governor Katie Hochul chuan New York Stewart airport runway chu dakar khaton kharani thu atarlanga achan chu abulvela hian drone thlok atam em wangani ati Hochul hian atong kama Trump administration chu atem hle ni na langa malawa turpoin angen ani US a drone maktakhi Biden a sarkar noya classified operation ani thengem ti chu mitam tak zona le ngai dan ani Laura Bowman CIA operation officer loni to chuan he hi classified operation ani mai thei ati hetianga hunrei tak chung drone in US nun phung ati boi to wang hian president Joe Biden administration chuan soisel a hlo na sa hle US sarkar chuan drone hian chiat na thlen engma fin fi na omlo antia thlo na te dewemo helicopter ang chawin he thil thlok mak tak khi an soi ani heti lai hian CIA officer loni do chuan he thil thlok hi evasion technology emo detection technology enchina niang tiin angai dan aron soi chu vele thung ani ngai dan le mu dan sang sang aron ping chong mek zela US sarkar po tundin muna Joe Biden a sarkar alani mio wangin US president elect Donald Trump full authority aman thunei na pum hlum alanei lo wangin he boina po hi chin fel thei alani lo ani engtin nge man lak chau zel don kan shelo na hin tundin muna ri chuan Donald Trump thu chu asiam hi anzom ani chuan drone nian soi hi ka thak ani nge be cheina lian tak an nei ani ole khati zong kha tun tuma US a drone maktak an mu chungchang update kan ron taran thei chu ani ye